Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu Rwanda FDA yakuye ku isoko umuti uva mu gihugu cy'Ubuhinde. Turababwira kandi ko Perezida Putin w'Uburusiya yamaze guteguza ituritse ry'ibisasu bizwi nka Satani, ibibi ku bantu n'ikiremwa muntu cyose. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa mbere yo kuzinjira mu buryo burambuye munyemerere mbanze mfate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri w'agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira cyane kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu. Tunasaba mwese gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ubundi mukareka gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutanga igitekerezo cyanyu kigatambuka ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyatangaje ko cyahagaritse gukwirakwiza no gukoresha nimero AD 220070A y'umuti witwa Flicazole powder for oral suspension. Ni ukuvuga Fluconazole USP 50 mg par 5 ml. Uyu muti ukorwa n'uruganda rwitwa Grakiwa Pharmaceutical Limited rwo mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ryamenyeshejwe abafite ububiko bw'imiti, abinjiza imiti mu Rwanda, farumasi zirangura n'izidandaza, amavuriro ya leta n'ayigenga, abaganga n'abahanga mu by'imiti n'abakoresha imiti bose. Ryavuze ko wari witezweho kuzarangira muri Nzeri mu mwaka w'2025, ariko ukaba wahagaritswe ku bushake bw'uruganda rwawukoze. Impamvu nyamukuru ngo nuko ingano y'umuti w'ifu iri mu macupa idahuye n'ibipimo ngenderwaho, bituma mu kuwufungura ifu idashonga neza, bigatuma ingano y'umuti uvura itagera ku kigero gikwiye mu macupa amwe. Nanone kandi ngo hagendewe ku nyandiko yo ku itariki ya 14 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 y'ikigo Exfar SA cyo mu Bubiligi gifite uruhushya rwo gushyira ku isoko uwo muti, ngo ibi byagendeweho kugira ngo uyu muti uhagarikwe. Abafite uwo muti rero basabwe guhagarika kuwutanga cyangwa kuwukoresha, bagasubiza iyo nomero y'umuti wakuwe ku isoko aho waguriwe, no gushyikiriza Rwanda FDA mu gihe cy'iminsi 10 y'akazi uhereye uyu munsi raporo igizwe n'imibare y'ingano y'uwo muti baranguye, iyo bagurishije, yagaruwe ndetse n'ingano yose bazaba bafite igomba kwangizwa, ni ukuvuga iyagaruwe wongeyeho itaracurujwe. Umuntu waba agifite uyu muti wa Flicazole powder for oral suspension ufite nimero AD 220070A arasabwa guhagarika kuwukoresha no kuwusubiza kuri farumasi bakawusimbuza. Uyu muti wifashishwa mu kuvura uburwayi buterwa n'akanyabuzima kitwa fungi, gashobora gufata mu rwungano ngogozi no mu rwungano rw'inkari. Umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA Emile Bienvenu yasabye ko abakeneye ibindi bisobanuro batanga amakuru ajyanye n'ubuziranenge bw'imiti bukemangwa cyangwa ingaruka ku miti, bahamagara kuri nimero itishyurwa ariyo 9707.
Mu yindi nkuru twihuse turababwira ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yategetse ko ibisasu karahabutaka bya misile zizwi nka Satani 2 bitegurwa kugira ngo bibe byakoreshwa mu ntambara igihugu cye gihanganyemo n'igihugu cya Ukraine. Ibi bisasu bifite imbaraga mu buryo butigeze kubaho kandi ngo nta n'ikoranabuhanga ririho rishobora kubihagarika. Izina ryabyo nyakuri ni RS-28 Sarmat kandi ngo bifite ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo kujijisha radari z'abanzi ba nyiracyo zose. Satani 2 zifite ubushobozi bwo kurasa muri kilometero 10,000 uvuye aho kirasiwe, zikagira imitwe 12 y'ibiturika ndetse zikaba zishobora gushwanyaguza ahantu hangana na leta ya Texas cyangwa Ubufaransa bwose, ni ukuvuga ahantu hafite ubuso bungana na kilometero kare 675 mu masegonda make cyane. Kuri ubu Burusiya buri gutekereza uko bwagerageza ibi bisasu kuri Ukraine, ndetse ku wa kabiri w'iki cyumweru bwatanze umuburo w'uko buri gutegura ibitero byo gusubiza Ukraine iheruka kuburasaho ikoresheje ibisasu byo mu bwoko bwa ATACMS yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya kandi bushinja Ukraine kuba inaheruka kuburasaho inakoresheje ibisasu byo mu bwoko bwa Storm Shadow yahawe na Leta y'Ubwongereza. Hejuru ya biriya bisasu, ikinyamakuru New York Times giheruka kwandika ko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganya guha Ukraine ibisasu kirimbuzi mbere y'uko ava ku butegetsi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga biciye muri Maria Zakharova uyivugira yavuze ko mu gihe Biden icyo cyemezo cyaba gifashwe cyaba ari ubwiyahuzi, ndetse ko gishobora kugusha isi mu kibazo cyangwa se mu kiza gikomeye. Reka tugane ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, ubundi tukageza ubutumwa kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 nimero itambutsa ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Nitwa na Chrétien Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro n'amahirwe rero, Imana ibarinde.